Empaka ziri kumanywa nka Father Rhymes Schools Chess Tournament kandi ziri kutebekanizibwa buri mwaka kwijukiraho Father Rhymes watandikiraho muzano ogwo mu Uganda nizija kutebekanizibwa hari intare school ku rugebero bibiri kusebera umushanje byo kwezi kwa gatanu. So event twiro muri Kampala twire ne tawa mama shomero mingi ga Kampala this time round tukashaba federation event nejeto mu Western region tujeza ukwereka federation ingashukamya Uganda umuzano gwa chess tukuzanwa muri Kampala honka. Ian nyesigaru kuri kibine cy'urwebembero umuzano gwo mu cyanga cya Buguyizoba nagira ngo no mugisho muzare kureba ngo cyange kinchitorana kutebekana sempakezo mu rugo kubanzo mu myaka yone izitwirenzandwa Kampala. Ne muringo gwo kwetebekanisa tournament ya National Schools Chess Championships ya Father Grimes na yerukija kuberi ahari that school so yigwaguyo mu gwo kwetebekanisa nke cyanga cha Western region. Nyesigana yongera higabazire hamwe n'amashomero okubasa kwikiriza beje kwejumbira mu muzanogo ahabwe birunge biri gushangwamo. Nubu letera abana baye gici bakwita concentration kucurera kubukara baka planninga ukabasa kushanga ngo tubakora event badashemeka abantu bakora because every move yo kuzana mu chess nebe ine consequences kandi cyo kimwe na no mu magara gitu gaburijo. Empakezi zikatandukwa mu myaka ya 9 kwenda kwijukiraho mugenzi Father Damian Rhymes owabireho mukuru w'ishemero rya Namasagar College kandi watandikiraho umuzano ogwo mu Uganda. Aba TV West and Aloysius Byamukama.